Friends ono TTAADC habang ni bahute khak ham ya faro di borjarani khak ham chintini oro press meeting mani hengke chini TTAADC habang ni bahute bus kan mo kaisa chini kaisa event kotor TTAADC habang ni bahute TTAADC Super League na thani tamo tamo chini oro achuk sa chini TTAADC habang ni honorable CM Brahmana Sir Purnachandra Jamatia tian logyo tamo chini Sports and UDFS Badagni, Principal Officer, Raitamuchini, West Juni, Chini, JDC, Honorable Chairman, Varmun Antoni Devarma, they Omana Chantini, Buskango J, Chini, Bahai Chini events and Bahai programs and success client. I want to be simply Chini officers of which already in final discussion by Kia, they Buskango J, Chini, you draw the bagay. Chini Bobagrani, Laikha Fangbai, Chini Honorable CM Nitidul Mumbai, enter TTAADC Balakan once with Tomo, Chini U Drono, Kabama platform no Karibo, some communication teaching by Chini U Drono platform the night on future Bikes Namai, they in drugs now, Chini U drop by Bikes in Haxali on night, Chini U Drono, so make healthy on night, our body is a hapa, Chini Bobagra Laikha Fang, teaching Honorable CM San Tidul Mumbai. Bus Kango, Kaisa TTAADC Super League, Klein Baggage and Tangitomo, Tabuk Chini, Oro, Saklem Yafran Baggage, Chini Honorable CM Side, Ponajon Zamatiano, or sorry. Laikha Hambai, Joto Asteni Lukrona, Media in Vicente, Hakaham, Road, Tabor Media, Haimanda Financial, no, Hakaham Yapar. Chini press medo, tomo chini berongonan, sport, chini PU sport tomo tegu JDC chairman US ni, chini sai thangka je TTAADC Super League, tabok seng khaine ni bagai agi seng announce khaijak, one bisingo seng preparation ni bagai kecai tomo date announce khaine bagai, chini almost final thangka preparation thung ready injak hani bangoino seng tabau announce khainai tini busung chini officer by meeting khaipinai 7 tarik khomlong stadium mo 7 tarik December khomlong stadium mo sini inaugural TTAADC Super League chengjak nai jaga sini guest ro kabangma seng invite khainai ni bagoi preparation nai tongo tabok sengbono announce khaime yakho tani ke suba phainai suba tongnai confirm yakho chini maharaja to tongnai boni sara busung subarono te invite khaima sung discussion khainai inge o inaugural program o chini cultural program tongnai mosanai rosanai chini folk dance tongnai folk song tongnai chini mamita dance tongnai goria dance na ma chini traditional te prasani je seng jog palai phaimani abo hairok seng o event bo kunuk janai inge boni sara bo chini football kesam player ro chini hasteni especially chini tiprasani je football kurno borong bo seng invite khaine ajaga seng total A by B 10 ta team ngai A ni 5 ta team B ni 5 ta team total chini 23 match ngai group league ngai joto no kaisa group ni joto team by mat ngai sung joto sombab home away sung chesta khaini happen home away ni provision by exactly media je not ni borong not do schedule tongnai unopati was schedule tongnai dolai was schedule tongnai ni tamas nai sipai jola west to tongnai ne chawdo ni potisori bo tongnai Udipur Gomtiwa tongnai kilawa tongnai haike panji ham school kokno omorpuro tongnai nini kwaini bajol rotonpur tongnai haike sara triprawas chini hasalo hange kaisa ba kaini kuno jaga ek match mai sini TTAADC ni Super League football triprawa hai first time nai national level seng live telecast punuani bago already cox khalaijak sini media partnership already sinajak joto jaga no live khainai ni bago chini broadband connection ni bago chini je ro no seng instruction nai je mado je ground no je venue wo chini football ni schedule nai jaga wo
broadband connection खायवे live telecast खायवे नि recording रok खायजे नहीं जिनी दिल्लीवा तंगुई ने commentator खायने रok बरनी software program सेनाजाक तंगु इनके और जगह तुम जेहेतु जिनी player रok नि performance बरनी skill तुम और उस्तुर उंगई थांगनाय live उंगई थांगनाय all India नि जे kereng football थांगनाय रok selector rok borok bo ulo naitoi kari mana boni chara bo जों TTAADC Super League tournament ni bising tui bus kangwa जों TTAADC ni kaisa team bo orani wo no select ngoi thanai sini expert borok tongnai je test da tournament no je match ho thangnai rong no thung match ni no sengoi thangphan no kereng player tong omo joto no chai mana ke जों arani bising no जे गोरों को बरनो जों सिलेक्ट खायि अंतत 3 जना सिलेक्ट खायजनाय आरो प्लेयर कहा जाते सिनि TTAADC नि कायसा क्राक सुपर टीम जों सनावै माना जा TTAADC नि फुटबल टीम ये जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल अलरेडी खाजा दङ बनो बोसोर रिकगनाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरे रव इभेन्ट रव जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल नि बिसिंपि जों थंरय माना जा ने अ जागाव जों फर्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख second prize narakha 3 lakh man of the match ni player ni man of the tournament ni boni bu award tongnai ani ni best scorer tongnai best goalkeeper tongnai oma hake joto ni alada award tongnai जों joto match no chini culture program जों naraknai mid time of the haino 5 minute leisure period tong khangke a jaga bu chini culture no जों chini tiprasani culture no जों promote khaine ni bagai आज आगे भी कल्चर ने इवेंट तोंगनाय जेंगन इफ्रो तोंगनाय ते मिड टाइम व लेजर पिरियड तोंगनाय ओम हाके जों ताबाव TTAADC सुपर लीग सैटरडे संडे वो मैच ने उनकुति वो तिनी उनखा हके सैटरडे वो उनखा हके ते नि संडे वो ते दलाय वो फननाय जे जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रोनबो कबो मोनारो जतनो जों शिड्यूल प्रोवाइड खायरो खांके निरबा आरो थाङै कभार खायखांगे जोंनि दिप्रासानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयार ते फुटबल फेंडनि बागै ब्ले सापोर्ट होनाय होने थाखलाय और जागाव जोंनि TTAADC नि जत कर्मी र बर थुं इवेन्ट नो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागै गोसों चेष्टा नानाय जे जोंनि TTAADC सुपर लीग नि बिसिंतै जों कायसा अमनो फुनुग नि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे ओ जिनिसटा जों फुनुग नि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नर्मेली जोंनि दिफ्राव फुटबल खायके केबो लाइभ नुग जाया केबो नि रेकर्ड करै मै थाङो जे सो गोरों फानो ब गमाय मा थाङो जों आसा खायो जों ओ फुटबल टूर्नामेंट खायमानि बिसिंतै लीग खायमानि बिसिंतै जोंनि दिफ्रासा फुटबल गोरोंनो जों गोसोगो तिसावै मानाय जों आसलनो सानायनि मोसौ गभर्नमेंट नि साक्थार मुंखांके जे गोरों जे टेलेन्ट जे स्किल तंनाय रनो किसा ओ प्लेटफर्म रवै बरनो गोसोगो थांनानि याखलै रमानि सिखलाय जों बरनो 20 जना कायसा टीमनि कायसा टीमनि 20 जना बरनो जों मासेगो 8,000 खलाय अनारियाम बुरना जे प्लेयार न वेस्ट नि थं सिफाइजला नि थं जत टीम तंनाय बरनो जों 8,000 पार बार जों बरनो अनारियाम रय थांनाय के ताबो डिसेम्बर जों चेन्नाई जानुवारि आव नाय फाइनल अंनाय फेब्रुवारि आव ताबो फाइनल सेमीफाइनल फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनल नि देल जों साख्लायनाय आख तानि के जों तेबो आप्रो जागजमो के खायनायनि बागै जों प्रिपारेशन नानाय हानि बाङैनो देगनो जों साख्लायनाय आख और जागा हायरिंग प्लेयार 4 जनानि बागै प्रोविजन नारखा जाते जोंनि दिप्रासा और फुटबल खनाय रग हायनो बै गोरोंनो नायै सोलोंमानाय जा ओ टीम ना हाव हानि बाङै बरनो रिक्वेस्ट खायजाखा इंस्ट्रक्शन होजाखा जे दल फर्स्ट मैच थनाय आप्रो 4 जनानो प्लेयार लिस्ट रयमान जेमन ताबो 7 तारिख इनॉग्रेल प्रोग्राम थनाय सिफाइजला टाइगर्स बाय वेस्ट पिकिं बरक आ दिनो न बरनि हायरिंग प्लेयार नि लिस्ट रयमारना बाद बाकी जे टीम ताव फय वॉरियर्स रो नि वेस्ट रॉयल बर बी ग्रुप नि बरनि मैच फ्रन बर जे हायरिंग प्लेयार नि लिस्ट मारना
Inde oma haike no instruction oja hiring player rok ni bagoi bo जों onariam asung ni include khainai je local player bai baksa jemon 8000 jotono local player no जों rokha ba ronai hiring player bo haino जों o hisabo no roi thanai piaba hiring player no jodi rang rowani khangke janja junal ni team management committee ro borok bahaike arrange khai ronai omo boroni bepa chini oroni hoite जों बरनो तामसनाय चाजानाय मंजानाय ट्रेवलिंग कस्ट बेबाग न जों रनाय ताबो साउथ नि कोनो प्लेयर जदि नॉट थंनानि क्लाइ खांगे बरनि बासेस प्रोवाइड खायजनाय फूड प्रोवाइड खायजनाय तंजानाय प्रोवाइड खायजनाय सिनि ऑफिस नि सिमिन दे जों जतो सम्भव जे मानसा सिनि TTAADC नि होयते प्लेयर्स रनि तंजानाय चाजानाय थांजानाय जों चेष्टा खायनाय बरनि अरेन्ज खायनाय सिनि अफिसार रग कोऑपरेट खायनाय तारपरे जुदि कोनो पाब्लिक नि उलो साजेसन तंखा के साजेसन नावै जों चेष्टा खायनाय जे बाहायके काम खायमा इन्दे अमनो जतन कबबो सिनि खमलंग स्टेडियम फाइनाय 7 तारिख डिसेम्बर सिनि इनागुरल प्रोग्राम 12 तानि सिनि चेंजानाय जतन नायफैबायदि पार्टिसिपेट खायफैबायदि जों जे ताबो कताल कायसा त्रिपुरा हास्टेव सिनि फुटबल न जों चांगा खायनायनि बागै चेष्टा नायदोंमानि हास्टेव माहायके लाइभ टेलिकास्ट रक खायो माहाय इभेन्ट कत जोंनि फुटबल लंनियाखौ अमनो जों ताबो सिगां चेंलायमानि व गोबांमा हयतो मिस्टेक रक मैमानो सिगांनि सिमि सामसावो हायफानो निरनि कॉपरेशन नांगो जे बाहायके खायके तै बोसों जागजमक खायमा तैसा काहा क्वालिटी मेंटेन खायमा अमो पब्लिक नि ओपिनियन बनानाय बरनि साजेशनबो चिनि थानियो तंनाय ये आसनो हामाय जतन निरनि सुं तंखाके जों